Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Uba Hamlet Sendokling MLA Jongka Milliam Constituency Ubadairu Menteri ke Sarkar Jilla Hinne kesngi ke Sautrek Urisau Arhajar Arpuar Sngi Baar ula play umau nongrim jongka school bat ka scheme soil bat water conservation ha ke school shnong lomau ba opashilong ha ke ni kesngi laidan ringkat lang urang ba shnong ubai thank you secretary shnong Renja badai director ke soil and water conservation kinong kit kam shnong ki klong kmi long pa haduk ki khon samla uba hamlet haba ajing ekren pat ha kani kesngi ulong bakum utrai nong shong shnong balak ha bat shong ha kani kishnong bat ru kumu la de ki jingkit khle banwan ra yaki la jingerap na kabenta ki nong shong shnong ha kapor ka blingkot bat ulabam yakba ulayo bansam yaki scheme haki laipun riutli kishnong hapo kamilim constituency Kare ke kamram ke janga ban pet bagi snong kita bro apa konsesi kinyo ya kisban toy iskim baper maka ba itu pihang ni ba po meliam konsesi jongi ngiran baro life real to snong hapo kemle konsesi jongi re sotrak ba itu ipi hai pori bangkot baro life real to snong ngalala na iskim ipor bangkot baro life real to snong ngalala na iskim Klem pek klem tau yeni nuru kabla manek lan juga le petri nam tak bit kabyang bat kiti wilang jong konstituensi bat mata kamit jamit wilang ni pasong lo nam tak atli ki project ki bulan ka kawai ka ba ngin bu ngin ya mau nurim bantai watsna ya ka government LP school ko lemu ba bat ka ar ban pelai ba ya ki project ba per ki bala pentikam ko asal mo ba Land Bucket Department Soil and Water Conservation. Jika itu IP, kan itu hok, ngah kami mencuba kami tip bagi don government LP school hapok lemu bah. Ngintip. Di tak ada pengarajok, pengatip bagi don government LP school hapok lemu bah. Jika school kalian bersebut berkontribusi contribute nam tak kisah jongi. Bat kalau poi kecingnya kebaku ke school kaya kendu. Bagada sokban disha iba Everest bat iba Arju it hot to competition iba shimkia bat iba bodien ban pelang dia ke school lara kashlong kam shimkia kamut kadi ke school kanamlong baklamata kini kirang ba snong kle kedua ingat ko paham idon singe ke school namar ba ban plong school biang hangtei po ke kampus jong ke Shenroy Basan Secondary School kalau ke bae pula ngidon kam kerpang banio ila jong school banio ila jong ke jaka ai go iblei ulo ilam nanti ya ke dorwas nong bagi aku memeli ila tresnom gong to iwan yin ngisong ya perka imat memut dekakam babha kala ko kapri mariwan kini isno mga kabiang pula namar ba nako ke government lembaga education department ngayo sang tuli school hapo ka constituency marmar ta higong ka balikong duote hapo swa yak song jong ka song muba telapnio sanction tolong sapula nam ta kare ka government LP school menswa ni play manorim laisnem ka kam kamya menta bade katay ka school post rock tay pinilay ka school lalong nyo pesan dep sa setengah arsan bat complete bat menta kasi bade ngin spli yaw ni umano de bat next yam baka ne ka school kala ban shakri banai ka janang jitim ya ki khon bi jongi kumbongi barju ka jingdawa jo school tarang bon ba ma barju mar ba kinoni kai ba kinoyam snong ki shong report support bani pli jumut ba kirang ba snong bade barju snong ki je shong ma bade na ko support bani pli jumut kundo bani le ek school babol singe school kanya kedu tundai ngki wan nung guslai namar badan bril jong ke eke brok bamla malong kalong be ma di pi manta te school don kalong armala dan kam sa kamala kabalai ban penhiar su namar ba ke permission juga ka nongrim jong sudu lakan khanyo ba mo di ban pular sti manta ru ndo ban pular namar ba ke puar jeng ka jekut sta balai banai kelakut ka tem da jongi tiga suipi
hak beteng biang ya kamala ke Barcelona. Tudumle mengapa dia mudu banle. Mudu banle. Mudu bani ini baru Islam. Jadi bon Muslim lebih ini keluarga terkelihat ni. Tiga skam kumbak long mata kumbak kesnong ke kesnong kesannya don di kerbang baskem ba nginang la su ban beteng ya ke school hantai ko lemba. Ke umdi kelong ke bekongsan. Teng para marjan marparu ya pegdom ya poi tagna ka da umdi. Pikir mau mensua lobun nong sok hibo ba kihat ban ki lai baje sa baje bantong balai namar ba umdi pos nong ka duna. Jadi kalau tunduk tiak pedodem ya kinong ngam snong kijongi. Bat sisa ngamla kem ak bikerpang ya ka kompis nong bat kerpang ya bat ebrasang ki bat iba arju. Kini man kasi man ka kuat ki koringa bat ki pendik be. Kumbang bat arju mana ibahan pedot tiak kira pedot tiak sisa. Jangan pun nrew jem saya paham long kena prabje wan. Kipun lain bisa jamiat long kena sebet jom sihir wan. Ni yo persam. Niakaran ni pelajumut umno banpai nam tak umbang umdi. Ya keluisa kini kiamut terus tomba. Batman begitu do kemat keberkom kira-kira dari baik ya umbang umdi. Dan bab barju kam tiap bah di bobon gilak yang timo di ngaru ya bon ba ke dia di barju. Di kerja kecil terlang. Bila pinon kami ngamta dan borosan sena. Bon ba projek pos nama apa? Jangan terus untuk kami ngaku asnam. Bat masuk komen. Baru kerja pasang kilong di basiso. Teknik umbam di pada kebanyakan keren. Yang badan kambangan warak ke projek laku di departemen. Mana berpui berkat bekas soal di departemen. Kan dia ngomong ilmu ba. Jika soal di departemen ke kamar kalau ban baik ban penek berusaha dia akan kendo bersama. Yang keding si balik ke dalam Kata kali ke objektif jom ke departemen ke soal anu conservation. Kumbang balai mak bobot balai ko ba kila UGDP. Ngawi kini arbut ban kompetisi yang lit siapa yang mau balik juga ya tu. Kini ko ya bang balai kilengo. Yo baham di balai, wong balai ke bang step. Balai yo. Dang step ini ya. Kadai ke baslah. Kita ayu beri ba upenjot dengan apa kuat dan kena ni dia. Dia sebelum nabi hiar suwak dan hiar syariat dunia. Benih pun dah kata dia benih tak kebebak telah ya sah. Nilai sport tu nilam lang tu pakai tu karsi ya pek kita tolong tu sisa kilong tiba ikhyan. Hindi ikum dan ikhyan sah. Ikum hantai umpat mah. Compare kamu pulang tu umpat mah tu long something skendo. Umpat mah dalek yang tu di yang tu kalau. Tinggi kalat bon bak Kasut guys sport tu. Kasut guys seru. Tiga song yang berkat untuk orang tua. Ini persiang bandan no. Bantau lagi dam. Bandan bantelang baru ban supply itu. Dengan air tu bisa. Ya kini ki asko juga lepas sel department kesna ya kedam ke best pula. Mah baru. Ki wei department kemla bersadam kini ki officers ki nagliang juga sel department. Biang pula. Makini kita faham dalam mat kiwi department balik kedam dari kali kedam besar dari department ini kelompok biang apa. Tengok yok besar art kedam hantai po sanmai empat ma. Tenang tak pada kerja benden kedam pada. Kumuan pun pada nang teh depo sanmai hangi po lain